Обыкновенно нам не хватает не самого счастья, а умения быть счастливым. Марис Метерлинг. Salınacaklar. Tetlerin
sulus bala. Min hüyde. Sırdık tığına, elini solguda sırdatan yüz keme boğuluktu. Edenge sılcak, sıldıdı siti henkeleri.
yağını karaktan kadbeden kadbinlerin sürüyor. Gün halimi de bollar, ulaş kadbiden bollar. Men sürüldüm hayta sıltarı bilemeyin.
Sıfır. Bir kişi arası bastırı bilen. Ama ahına nekmatan, mühürrem bir ölü diyenler. Onlara elim bilgi. Allah'a duyduğum umudur kodunun bu kadın naklı direktörü soğar. Yas sıfır diyorsun. Gördüğüm üstünleri.
Gel. Sen, bana bakla. Arayı canım. Minçim, dokta bolgudu nihin, minin güte bir gebet. Çok utanım bulabilir kızlar. Canım arayı bak.
bayda bütün, balığızda bütün, bir ayda bütün, duran sınırlarım baranlar, sabaka anlakan bitlerin görerek. Östök yok kadarı, yol kadarı manna bular gümmütler ki. İni manna bari bir de bollar, yakın kömelevi sok kurduk bu. Kömelevi. Dur oğlum. Neydi? Hastayımı. Ben hastana. Dene. Alın da taptıydı. Neydi blok kadar boyunlar. Hatta onun şeyini
İçim. Doğru. Doktorum. Hanım dizgin ya, sanatın cihazat olur. Sırdıkta, kerağa,
Марис Метерлин «Синяя птица» Дмитрий Головой. Жол көтері. Оролдарға ойнадылар. Мичель Радмир Романов. Мичия Эдилия Третьякова. Маиска Коска Виолетта Строева. Бергенов Бархан Васильев. Настя Попова. Вот Мичель Емельянов. Сырдыктина Аделина Колесова. Берегине Аптак Хотун Эбе Саина Лазарева. Дүйін Хотун Эхе Ким Новиков. Көктөтер Айта Карманова. Кыдалыктары Көктөтер Мастар. Катя Филиппова, Лилияна Захарова, Алиса Николаева, Саша Карманова, Даниэла Попова. Кенеркем оғылыра суордар берелер. Ганя Прокопьев, Радмир Сивцев, Толя Попов, Кирилл Строев, Миша Лазарев. Туроначий режиссер, самоячий Евгения Попова, художник Саргылана Кириллина, музыканнан тербеги Степан Наумов, костюмдері белемнетилер Саргылана Кириллина, Елена Тритонова, Антонина Пермагенова, Ольга Устинова, бутафория Антон Устинов, Василий Попов. Эгин егетилер, Тедот Потапов атынан, ого театральный студияда